Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pohon Syedalun. Nyo mencutat lon kalon video sambutan daripada Abu Laut. Abu Laut ni jawab video drone dan ni jawab drone. Ka drone hebat drone Abu Laut. Abu Laut drone ha. Tiga hat pekong kenot bu baik bekah ha. Tegar hak ke pekong partai supaya baik bekah kenot bu kanyo. Jadi dengan su Abu Syik, yo ke bekah kenot bu. That's right, buddy. Memang hebat draw ke kayu jak merumpok draw ke pat gampong ke. Pat gampong ke. Katlong bi siat pat alamat ke kai jawab video Abu Syik. Pe gampong, pe desa, pe kecamatan. Yo Abu Syik jawab video kah Abu Laut. Khusus ke draw ke sagai. Karena sakit hati ke dengan su Abu Syik. Sakit hati ke bijih-bijih pengkhianat yang keluh Abu Syik caci maki. Ya. Berartikah bekah kenot bu ke? Yo ke bekah kenot bu ke hai Abu Laut. Nyo ke jawab video Abu Syik, kabi alamat ke pe gampong, pe desa, pe kecamatan. Bah. Yang supaya tak putui draw tu. Yang nak jelas supaya tak putui draw tu. Nyo khusus ke draw ke. Hai Syedalun, nyo ni cok nak tolong upload sihat video nyo. Nak tolong upload sihat video nyo, nak post bak grup. Budi kalon le Abu Laut. Yang perah draw Abu Laut nyan, budi kalon leji. Supaya jelas. Tolong sihat Syedalun. Terima kasih. Berehat.